mbwira man. Ako man, nubwo turi gukina uyu mukino njyewe, ibintu by'amakarita narayirambiwe man. None se man wagira ngo dukine iki? Ase nta jana ufite man? Ijana? Ijana ndarifite man. Weza ni jana rimwe, nanjye nza n'irindi. Dukine gupezanya. Shawo mukino none ubanza ari danje. Umva ukuntu bimeze. Nunkoza aha ngaha ku ivi ryawe. Uraba unsinze. Nanjye ningukoza aha ngaha, ndaba ngutsinze. Ijana ryanjye ndarirya. Ijana. Nushaka umbwire na phone. Nzane ndagasa. Nushaka umbwire na phone. Ijana narifite. Shyira hano. Ijana. Shyira. Gaswe. Tereka. Mva. Ngene nkurya ariko man, ntuzane ibintu bihese. Sidesa singaye. Oya singaye. Reka tubikore. Tuyajyana. Sawa. Ubwo nunkoza aho ngaho urahita uyajyana. Nanjye ninkukoza ndahita nyajyana. Uyajyana. Sawa. Wagiye. Nagutsinze man, nagutsinze. Urarije. Hariya dese yanjye. Mva kayembwe imanuka ihiye. Nagutse ufite ahandi sahura. Uragura mwana. Nagutsinze. Nabatsinda. Sayatsinda. Nabatsinda. Ufite ijana se? Ijana. Ndakeka iyi phone irimo amafaranga arenze ijana. Ndayishyira. Phone? Phone. Sana tuyirye. Iyo phone Ndayishyira. bereke ko barenza amahane. None se man. Niwe bereke ko barenzeho ko phone man. None se man umva nkubwira. Iriya phone imeze nk'ikibiriti bacanisha umuriro niyo arimo arambwira ngo arashyiraho ma. Ako ni nshyashya man. Ntacyo ma. Ako ni inkurya utaza n'ibintu by'ubudebire. Ngese Ata nkurya umutima ma. munzi se ni benshi banzi man. Afre. Happy man. Phone ya ntago nakwemera man. Ntago Byanze se. nabyemera kabisa. Urabyanze? Nabyanze genda man. Ariko twishimize. Shinurize nyine nicyo kibiriti kimeze Aya nk'igicana. nari bibi nsebeza phone musaza. Garafre. Iriya phone yuberetse iragenda man. Phone. Woza imbaraga numvise ufite mu kaboko man. Phone. Tujye phone badasa. Ya tujye phone wakintu. Iriya phone wayibonye? We iki cyuma cya kirarenze we njye umuntu muhamagare. Umva bro. Ngwana tukubwire man. Ngwana tukubwire nyine. Wib. Nisubire sa maji. Shyira hano telefone yawe. Ndandika hasi. Shyira hano. Good job. Shyiraho. Ubundi ndashetera banga. Urishite. Mani ndakavuna we nkawunyine nzi ko mani kameze nk'abakuyeho umubiri reba ubugoko none se mani ubundi we tugiye gukina bakwitanga iki Banza ushyiraho hano. Keneye kumenya izina ryawe. Yego mani Yabanyita Karenzi ka Rwakona by'ibyo Kinyanza Nyambo Sindobanurwa inyuma yagiye kushana na gafura mu rufundo rwa Kinyamba batira gukoma mu baruka bondirahira. Niyo mpamvu nawe ngiye kuguha ikigo no munsi. Ukunyuma twatangiye. ma witonze mani n'inkurya taza n'ibintu by'ubudebire umva mani urakoza aha nukoza uraba wandiye ninkuzangaha uhite wishimiza utaye Byanze se. Ako nta n'ikibazo mfite. ntubyanga Nta kibazo mfite ji. ndakuvuna iyo mifi imeze nk'iyi nk'abakuyeho uruhu Ngakaza. ndakwizeye musaza Okay, nagutsinze ma. Utari kindi kivuga. Nta kindi kivuga we tongera kunkurira ku kaboko mari. Nakubatse urya neza uri kunyuma. Undi rahamaga. Ashasha genda se. karafre Intsinzi ni ya itsinzi. Nababwiye ngo n'umuntu urabera ntiwakunda. ariko ubundi mani si wowe unshutse Gushoka. ni weho nyine Je ntabwo ndi ijana ryawe. ijana na Na jana wanwaye. natankumena icyo giti kimeze nk'akawungusanze Urya ijana wandi. Urumva? Urya ijana wandi. utumye kara iranye nayo imbwa ifite Ndakubwiye urya ijana wandi.